ngale nkulumo lena ngicela ukukhuluma nema solidarity forces bafana behlathi bafana behlathi ngamoya wenkosi yethu lo Jesu Kristu ngisacela lokuthi sesike sikhulumisane emadoda senihlale phansi nilalele nangomyalo lenginiyala ngawo utase uyakhuluma ke lo myalo uthanza ukukhuluma athi ungibani wena kuphapha noma ngicalamba lokuthi ungakhuluma nema solidarity forces bekunene I'm a prophet of God ngingakhuluma nanoma ngangibani ngimeluleke bese kuba kuye ke ukuthi yena uthatha siphi sinqumo kwami ukukhuluma ngoba umsebenzi wami lomkhulu is to edify kuyavakala kuqonzisa kufaka endleleni yasimakade umsebenzi wami lomkhulu kuzama lokuletha le purity kubantu kuyavakala live la uNkulunkulu ke bafana behlathi ngitawuthi ngikhulume emavili ambalwa nani ngiwasusela evini la uNkulunkulu ngingakhuluma ingcondo yami nemicabango wami kodwa sibonisane ngelive la uNkulunkulu inhloso yami kunicela nekuniyala ukuthi ibambeni majaha ibambeni bafana behlathi sekuvakele umlayeto lebe nuveta uvakele kuyavakala now live la uNkulunkulu makabhala umpostoli Paulos abhalela base Efesu lapha ku chapter 4 lithi live la uNkulunkulu thukuthela kodwa ungoni lithi lingashoni lilanga Solomane uthukuthele lithi ungamniki Sathane indzawo bafana bema solidarity bafana behlathi didlamlilo ngitawuthi mina senithukuthele sekwenele lithi live la uNkulunkulu lingashoni lilanga semangakhe emalanga lashonile nithukuthele nithukuthele ngetulu kweminyaka sikhuluma sesiyawuhlanganisa iminyaka lombili Solomane nithukuthele sekurong ke lokho seniphambene nelive la uNkulunkulu kuthukuthela simakade uyakuvuma uthi thukuthela kodwa ungoni mungakhi ke umonakalo leseniwendile bafana behlathi ningathi ngentukuthelo yenu bese seniyona lithi live la uNkulunkulu thukuthela kodwa ungoni lithi ungamniki Sathane indzawo entukuthelweni akhona emathuba ekuthi Sathane bese uyangena so usebenzisa lentukuthelo yakho to his advantage kuyavakala ngakho ke bafana behlathi ngifuna lokukhuluma nani ngithi dibambene bambana umoya dekhuteni live la uNkulunkulu na ulibuka encwadzini lebhalwa nguye umpostoli Paulos abhalela baseRoma abhalela ababusi uthi ngicela kulifunda live la uNkulunkulu ngidalifunza nje kafishane because ngifuna siuthole lo mlayeto kahle njengoba unjalo kuyavakala uma ufunza baseRoma chapter 8 ufunza khona verse 35 lithi le live la uNkulunkulu pho ngubani ke longasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu noma ke luthando lwaKristu kuhlupheka noma bulukhuni noma kutingelwa noma yindlala noma kuhlubula noma yingoti noma kufa kubhaliwe ukuthi ngenxa yaloko siba sengotini yekufa lonke lilanga sithathwa njengetimvu tekuhlatshwa bambani lamagama abafana bengonyama bafana behlathi lithi le live la uNkulunkulu ngubani longasehlukanisa neluthando lwaKristu lithi kuhlupheka kungeke kusehlukanise neluthando lwaKristu buphuya lelesinabo bungeke busehlukanise neluthando lwaNkulunkulu lithi kuhambaze shosi kuba nhlwembu nekuhlubula kuhamba ngqunu ubebede lutho akusehlukanisi lokho neluthando lwaNkulunkulu lithi nekutingelwa imbala akusehlukanisi neluthando lwaNkulunkulu kuyavakala lithi ngisho kufa imbala akusehlukanisi neluthando lwaNkulunkulu kuthi kunebantu labafile kunebantu labehlelwe ngilokwa nalokwa kunebuphuya lobunukako kunani nani lokho akusehlukanisi neluthando lwaNkulunkulu kuyavakala asesichubeke nalendzaba uma ufunza verse 37 la ngithathe la ngigcine khona uthi kepha kuko konke lokho siyanqoba nekunqoba ngaye lowasithanza ngobe ngineliqiniso lekuthi nekufa nekuphila netingelosi nebabusi nalokukhona nalokutako nemandla nalokuphakeme nalokujulile
noma ngusiphi sidalwa kungeke kube nemandla ekusehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lolu kuKristu Jesu inkosi yethu. Awu uNkulunkulu awabusise lamavi kuze bephakade. Amen. Bafana behlathi, bafana bema-solidarity, ngiyethemba ukuthi ilivu laNkulunkulu likuliste konke. Angikhulumi into lesusela engcondvweni, angikhulumi into lesukela enhlakanipheni yami, ngikhuluma ilivu laNkulunkulu. Liyabala lithi ngisho nemakhosi ngeke asehlukanise nelithando laNkulunkulu, nemandla, nemaphoyisa, nemasotsha, nebuphuya, netingelozi, nebathakathi, nekuloya kude lokutasehlukanisa nelithando laNkulunkulu. Ngemavi lavakalako anisulahlekelwa luthando laNkulunkulu ngenxa yema-outside forces. There is no outside force that has power to separate us from the love of God. Nani-ke bafana behlathi, ningavumeli ema-outside forces anehlukanise neluthando laNkulunkulu. Ngishito ngathi uNkulunkulu uyavuma ukuthi kufanele sithukuthele, kodwa ngentukuthelo yethu asingoni. Nani Tfukutselani kodwa ningoni, ningamniki Sathane indzawo. Kuyavakala ngoba kude lokutasihlukanisa nelithando laNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu uyanithanda. Bukani la lapho kini ma-solidarity, lapho kini bafana bemaphathi, ngikhuluma ngabo makhanya, bafundisi laba, bozweli, bazalwane labandaba, tinyenti tingceku letikhona lapha. Lithi-ke livu laNkulunkulu kude lokufanele kusehlukanise neluthando laNkulunkulu. Njengoba nanquma ngalinye lemalanga kumthanza uNkulunkulu, ninganqumi namhla kumlahla uNkulunkulu, qhubekani nimthanze, ningamniki Sathane indzawo. Lithi kude lokutasihlukanisa neluthando laNkulunkulu, noma singahlupheka kangakanani, noma kungafika kufa imbala, noma kunekuphila, noma kunekukhala, noma kunekujabula, kude lokufanele kusehlukanise nelithando laNkulunkulu. Ningavumi-ke nani ukusacrifice ngelithando laNkulunkulu ngenxa yetinto letincane letendlulako tasemhlabeni. Ngalamagama lawa ngithi maluju bafana behlathi, yibambeni phasi. Khumbulani ukuthi nina nithite nifuna ukuliberate lesive. Akusiko ukuliberate nangabe nina sendaphindze nisibulale lesive. Akusiko ukuliberate nangabe nina sendaphindze nidestroye lonke lusito loluta esiveni, nishise lesive tindlu tawo emakhaya awo, niphindze nishise netigulumba letakha imigwaco la kufanele kuhambe khona lesive. Akusasiko ukuliberate ke lokho. Ningamniki Sathane indzawo. Ngemavi lawo lagcwele inhlonipho nekuninxusa nekunikhalimela. As a prophet of God ngiyanikhalimela, khalimelekani. Inkosi nibusise ema-solidarity forces, nisabeka phasi tikhali nibahle nonke emakhaya. Prophet Wandile uthi akube neliqolo emakhaya. Inkosi nibusise.